voin he November ni thum kumsang ni somni pathum zirtop ni ani a in zawain chibaile vekule Hamas za somthum te anda tha IDF pali Gaza a anthibel niza November ni khan Gaza Strip ground operation a IDF ten Hamas za somthum zet anda tha senior Hamas ten military command le control center tana anman ka chiat nualani Hamas terrorist infrastructure civilian mun karami le anma ni sipai munami IDF ten anpindak ni le a IDF ground troops te anpuina lama Israel Navy missile boat in Hamas tiral thuam da na mun pui an ka fu Israel Navy force le IDF craft ten terror target Hamas naval force te ta an ka chiat sakbok Gaza thunei to lamten IDF ten North Gaza to South Gaza Coastal Road Rasit Street and control to ti anpuanga Israel Army Armor 10 Gaza Street to West along Gaza Street le 10th Street thing and control to Israel Army 10 Zayton District and Lutana Al-Qassam Brigades Military Wing Hamas 10 Silailian chi mangin Israel Defense Force IDF position muntam takami ankap War North Tarlandan in Palestinian Fighter 10 Iranian Siam 120 mm DIO HM16 mortar M48 HE mortar bombs DIO 81 mm HM15 mortar le M91 HE mortar bomb te Israel position ka nanan mangnasa The Wall Street Journal chuan US intelligence 10 anlauthon MM Wagner Group the Russian paramilitary group 10 air defense system Hezbollah the Lebanese militia hena anpeni in Anshia Gaza thunei tu ten IDF ten North Gaza to South Gaza Coastal Road Rasit Street and control to antia IDF ten northern area Gaza 5 kilometers and luto bok Mediterranean coast da Al Khalidia Mosbula Indona a ombok Israel Defense Force ten Gaza Strip ground operation na thithar pali te ming anda chuak Captain Ben Weiss kumsomni panhe from Jerusalem Master Sergeant Uriah Mas kumsomli pakhat of Talmon Master Sergeant Yahanotan Yosef Brandt kumsomni pariat from Jerusalem le Sergeant Major Gil Fizis kumsomthum pakwa from Harris te anni tuginjing Kanye West President Joe Biden an ashon pa ve in Chile le the Dominican Republican how tu te White House meetings anei pui Israel in right to self-defense international law dan an bo chelawati Israel te phatsadna ain tranta emni US President Joe Biden a chuan nimin khan Gaza Strip Israel Palestinian firfiak Hamas in karabuaina chu pausturin angen hei campaign fundraiser in ka hai puang tu heckler pakhatin amachon ani Biden a hian mi zan hi vel biak lain heckler chuan rabi kaniangin tuna hian in ka hai puang tura ko kamamo che ni ti in au chuaka Biden a chuan paus kan mamo ni in ka sia a paus ti omzia chu tang te chwa tir turin hun pek ti na ni ti in a chang anuwa White House chuan Biden a hian October ni saria Hamas in Israel a be nuwa mi sang khat zali an thia mi zan hi chuang man an ni thu an soya an mi man te asoina ni thu asoi chiang hle Israel chuan Hamas ti boral atiama achan let na tan Gaza bom hunga be ani White House chuan ama in Gaza atan puina thon chwa phalna le mi man te chwa phal sakna tur humanitarian post siam chu athlop thu alo soi to ani Biden hian Israel nunga athlopna apaya thamasa khan aram hi atlo to bok mase tun nai kareng moza chung khan Gaza a mishing te din huna chizela civil mi thiza ta punjel wangin achana chu thlak dang lamta ni Gaza damnoin lian ber generator man thei ani talau Gaza khopuya damdoin lian ber athok doctor pakhatin Sky News achil danin Israel lamin petroleum Gaza a phurlu an phalo wangin damdoin generator chu man thei ani to lo thu achil Sifa Hospital ho tulu Dr. Gasan Abu Sita chuan damdoin staff te chu nizanda rukpel khan dakar ni bak damdoin generator chu man ani thei to lo thur thu chilin daria ta chuan hospital chu thimvek to nia thudon ani damdoi ina thimvek awangin damlo te son kwal chungchanga po har satna na men lo tok ngalin Gaza adam noin sang te po fuel petroleum an tlak cham to wangin khar an lo ni to bok ani
humanitarian agency sang te chuan Israel sarkar chu fuel chok lu phal turin ngen ma se Israel lam chuan Hamas hoten an lo man tangkai ve an lo wangin voini thleng hian fuel hi Gaza alak lu phal anilo Israel sarkar leaflet sing chuang Gaza chwa santura sia tirna thon chwa ani Times of Israel in Atarlandanin Gaza mi puite chu Israel ten Hamas haulaka be pui an thlak don sia tirnan leaflet sing chuang an thon chwa thu voin lama Israel klo to US Secretary of Defense Minister Blinken nena Israel President Isaac Herzog chuan asoye Israel President chuan hi international law in aphu tangin Israel ten Gaza an beidon ti civilian ti shatir an ni ti in asoye Prime Minister chuan asoi zel na a kanram ven him hi kan ti turani angin mun him zoka Gaza mi puiten an sahim na zon sakma sakhi kan ti turani telani atibok Gaza mi puite shatir na hi text message le phone call million chuang baka 1.2 million leaflet thon chua ani bok America mi somsari pakwaten Gaza an chua san White House in Atarlandanin Gaza acheng mek American mi somsari pakwate chuan Rafah border crossing atangin Egypt an lu to thu an soiti CNN chuan atarlanga National Security Council Coordinator for Strategic Communication how to John Kirby chuan tun karnilai nia US mi le sate pangale voin lama mi somsari palite chuan himdam takin Egypt an lu to thu asoye John Kirby chuan tun kar top lama America mi le sa tuna Gaza zong te chu hruai chwa vek an tum thu le humanitarian aid lu theinan ceasefire nei atul thu asoi bok US Secretary of Defense in Israel chu airstrike ti top lailok turin angen voin lama Israel ramazin mek US Secretary of Defense Blinken chuan Israel ram hruai tur te sang akom na a airstrike ti top lailok turangenin in biak rem na le humanitarian aid te Gaza mi puite athlen theinan in biak na ani pui tur thu CNN chuan atar langa tundin huna chuan engtika chiange ceasefire hi kalpuya niang ti official thu chuak la omlo ma se Israel then Jordan palai po in Israel chu ceasefire kaltlang pui turin angen tur thu CNN national ni in kan thu don na chuan atar lang Thailand palai ten Hamas hotu te Irana anmu Thailand official ti chuan Irana Hamas hotu te mu in Thai mi le sa Hamas ten anchen mek te chwa turin an ngen ti Al Jazeera chuan antar langa Thailand sarkar Iowa kal ari pen utarisin chuan Hamas official ten direct taka in biak na Iran khopui te rana an nei thu soin Hamas roi tu te chu Thai mi an chen te chwa turin angen thu soye heti lai hian Hamas roi tu te chuan an mi shen te chu an himin thataka enkol an ni thu le chwa an ni chungchanga po har satna omlem lo tur thu an lo shil ni in kan thulak na chuan atar lang heng Thai mi te hi Hamas ten October ni Syria Israel an be thuta mi an shen an kidnap zani somli zinga mi somni pathum te chu Thai mi te an ni hemi chungchanga hian Thailand Prime Minister Srettha Thavies chuan Benjamin Netanyahu po biain Israel sarkar chuan Hamas ten an mission zong te chan chwa an tum thu Netanyahu ne na chuan Thailand Prime Minister chu lo shil ni a thu don ani Hezbollah leader Hassan Nasrallah thu soipoi mo then khatte Lebanon le Palestine mi Israel nen Indona wanga thi te chu martyr anni Al-Aqsa flood battle ti ming Hamas ten Israel te an be na ta na ming an phua Yemen le Iraq ne na lom thu soye Hamas ten Israel an be chu aro puin Indona thiang him pakhat ani Israel le Gaza Indona chungchanga McDonald's UAE chuan Gaza a Israel le Hamas in karaboina chuak mek chungchanga thu chwa siamin American consumer brand chuan McDonald's Corporation hian he boina chuak mek sarkar engma hi sum apelawa athlop lo boka kantual chung developmental license business partner te thilti engpo hi McDonald's phalna lama salawa anma ni thua anti ani ati hemi ma hian food chain hian October ni sompali khan he bial thil thleng hi kantor puile a Gaza a boina o me clearin McDonald's UAE chuan Emirates Red Crescent nena DH1 million alopito bok ani Israel le Hamas Indona cover to journalist somthum paruk anthi
tun thlengin Israel-Hamas Indona cover tu journalist somthum paruk anthitoti committee to protect journalists CPJ chuan thole ni khan atar langni in CNN chuan atar langa mi somthum paruk thizinga somthum pakhat chu Palestinian Israel mi pali le Lebanon mi pakhat ani thus CPJ chuan asoi journalist dang paria chu hliam tuarin midang pakwa chu anboemo shenemo anni mek thu atar langbok in kang tukin zingdar thumvel khan thing sai fil venga pulal chuang ki mate in lualai chu bungroeng ma chu hman lowina kang ralvek in kan chan hi riat anilowa broiler note an vulna emo an vok cho chhumna atang emo kang nia riat nin akan lai hian ina anom lowani akan tan tir hi riat mai anilowa an thenom ten akan na sadeu nuwa chawan huwa wangin an thel man talo ni in thu kan dong in le bungrua kang ral hlut zong hi cheng noi nga hu vel ani vandoina tok ta te kan leina tin kan khoi tak zeta pathian in thamonin ompuimol ro se tuna anin kang live video toy te ilo thirang an manin bi alo ba pa patane riak se chu ti ran tianga bungrua ko la ma chen alam lo ko je van lo chak ko un lo mu ti video se tho an manin bi te anh tôi có nấu nhé anh Atei pakat zat pakat ko lam yam adun zat tin ya ba da